Өзбектерде bir жақсы салт бар екен. Kız turmuşqa çıkıp atkanda paranjı menen kelet eken. Жаңа eski жаңағы Kokon хандарын çapanı kiygizip betlerin jabap kelet eken. Gelin oşentip keliş gerek. Bizdeki zakısını könögü menen kelet, gelin gelgende körünbögen jeri kalbay kelet. Şurayından beri körünüp turat gelindeki. Bu kanda gelin bolsun oşo. Bu göz tüyüp öldü go buga, nazar düştü go buga. Bu sana tuğup bala vere turgan taza turuş gerek go. Adamın nazarı tiyet, adamın suğu düşöt. Yin gana mine kılısı gelip ketip onu senin gel ayalın görgöndө. Oşoga аны оруп жаап, көсүкпе мындай кылып, мындай кызганып алып келбейсиңби? Дүйнөнүн баардыгы дагы аз келгенсип, шаргап чыгасың. Жаллап аттар эмне кылат? Ону Курманбек батыр эстелигине апарат. Аны ошо жерге апарып бир тегерен көрсөтөт. Аерден көрбөй калды, аз болуп калды деп, наркы парк эмеге чыгат, наркы курортко чыгат. Аерге апарып бияка тегеренет. Анан аерден аз болуп калды, дагы бирөөлөр көрүш керек, кимге көрсөтөм деп анан вечерге апарат.